Hallelujah. Hallelujah. Tunakwenda kwa Yesu ya Kristo Yesu. Welcome to my YouTube channel.
wakozeko amaso yacu akamwihweza. Niwe jambo w'ubugingo, niwe tubabwira muzima cyane, niwe tubabwira. Uwo Yesu ari hano n'umugoroba. Uzi Yesu adakiza, jo nzi Yesu akiza. Nzi Yesu abohora, nzi Yesu ahindura ubuzima, nzi Yesu atabara imiryango, nzi Yesu atakimunanira. Ikintu cyose waje imbere yiwe witeze uratangana naco n'umugoroba. Ndizera ko kwitega kwawe kuzuzwa. Rero duziranze ubwete ndakwiteze. Ubanze wiyumvire neza icyo waje witeze. Ndetse ndashaka ko mu muryango wanje bamenya ko wewe by'ukuri ari wewe Imana. Ndashaka ko mu gihugu bamenya ko ari wewe Imana. Ndashaka ko ku kazi bamenya ko ari wowe Imana nkorera. W'igihe kiranje kandi kirashize, abahimbaza data bazomuhimbaza mwebwe n'umukuri. Abayizi tukane twese.
ntiwakwiye kuvugiriza impundu, niwe wenyine gusa ukwiye kwamamazwa hose, ibyaremwe byose bivugire nawe ubwami. Haleluya. Barashaka kubyara abashaka cyane urwego rw'akazi cyane rwose rwari baheza mbere. Rero mpindukiye nayo inyuma naho murabona abantu bambaye izera nk'inyange. Turafise abashitsi turi kumwe nabo uyu munsi mu guhimbaza Imana. Ipendo Sound mbere urabona ko yanakiye umurongozi aramutse ishengero ndamuhe n'umwanya yivugire kuko sinamuvugira. Karibu papagire. Amzishino mvuga Yesu ni muzima kandi n'ikibano. Amen. Iyo tuvuga yose hari utako dufite umuherezi mukora tuvugira. Twitwa Ipendo Sound, akoze kuza muri benshi. Amashyi menshi ku Mana, amashyi menshi kuri mwebwe. Imana ni nziza cyane, nziza cyane. Turabakunda kandi turanezerewe kubana, turanezerewe kubw'uburongozi bwa hano budasanzwe. Umutima nabonye mu barongozi bo ngaha sinzi nyine navuga. Ishengero ryo ngaha rifite abarongozi batangaje, abantu by'ukuri. I saw God in them. Narabonye Imana by'ukuri muri bo bidasanzwe. Abantu b'Imana biteye ubwoba. Nawe beti rongozi mukomera amashyi n'umugabo nazi ko mukunda. Amen. Hariho abantu nashaka gufata akanya by'umwihariko ndabashimira. Amen. Nashaka shimire ubwa mbere na mbere ndasanga ubwanyu bose mbabigira uwo nibagira. Umuntu wa mbere nagomba gushimira ni Imana Data no kubaho kwa kwemera hano. Amen. Ndashimiye kubaho kw'Imana hano hantu. Ndashimiye kandi pasiteri wa hano umwungere mukuru Mark Kagisi. Mukomera amashyi yaje kuri ariko araturaba kumwe natwe hari. Ndashimiye undi muntu adasanzwe. Ndashimiye pasiteri Joel n'umuryango wiwe hari Pastor Demi. Bakomera amashyi menshi cyane. Ndashimira by'umwihariko abantu badushigikiye by'ukuri simbagire no kuvuga. Ndashimira Edouard Misago hari mama Mugisha. Ndashimira Madame Melise hari mama Mugisha n'abitwa Pamela n'abandi. Ni benshi cyane abantu badushigikiye. Bienvenue muri Life Center Belgique. Mama Mugisha ndazikwereka turaba. Ndashimiye bimwe by'umwihariko umuntu yatwambitse. Yatwambitse atwambika iminsi yose. Ni umupartenere muri icyo gisata. Ni umuntu akiri muto sinzi ko ahantu yoba ari baboneka ahaguruke. Mirindo Taylor ndazi ko mumuzi kandi mumwemera ariko mukomera amashyi menshi.
nukuri umwami amuhe umugisha cyane. Ndashimira cyane team management ikorana na Ipendo na staff yose, abantu bose. Ndashimira Buja Event batashigikira Simba Gihanga, kuba yaramvyaye ni vyiza, kuba yarashigikiye mu murimo navyo biteye ubwoba, kuko vyo ntiyategerezwa kubikora. Mwongera amashi menshi, mwongera amashi. Ndashimiye na witwa Aime Papa Joshua ariko araturaba. Nukuri umwana yaramuduhaye, tumufise amasaha menshi ku munsi menshi cyane, kandi aramushigikira. Nta n'umudamu wiwe namubonye hano. Umwami abahe umugisha. Ariko hariho umuntu ushimye guhereza ko mbere ko nza gushimira abandi, ni umuntu yitwa umwungere wanje aho nsengera, yitwa Apotre Ferdinand Blight. Yampaye ruhusha, yashigikiye kuva hasi. Ukuri umwami amuhe umugisha rwose. Ndazi ko ahari ariko arabibona. Ndamukunda, ndamushimiye cyane cyane rwose. N'abamushikira baze kumubwirira ko ndamushimiye. Amen. Ndashimiye MTC yama yadushigikiye imisi bari hano, bahaguruke tubakire. Bakomera amashi. Victoria Team sinzi ko barashika, ariko nabonye naho bari. Bakomera amashi. Redemption Voice bakomera amashi. Ndashimiye Pastor Apostle Julia, mukomera amashi cyane rwose. Hari ubundi muntu nagomba kwakira, nabonye hano yatumye nakira umwami Yesu umwami n'umukiza. Namenye Yesu kubwiwe, yitwa Maître Chartier Bagumako. Ahaguruke umubone, umugabo yitaza kumbwira Yesu. Mbega numva nk'angaza kumbira gatoya. Amen. Ndamukunda cyane. Sinzi Pastor Ritmo, turagukunda. Mukomera amashi. Haguruke. Yes. Umugabo wo kwizerwa. Muri byitwa Gift, Samuel Place, n'abandi Sifa Voice, Harvest Stars, n'abandi benshi ndazi ko muri hano. Mubakomera amashi menshi kubw'urukundo batugaragarije. Yes, thank you. Amashi menshi cyane. Ukuri ayo mashi sinzi ko twakomera mu tugira kandi gukora iki gikorwa cyo gushima Imana, tuyishimisha ivyo because of Haliga Beloski Baragaba we believe in your praises, Lord. We glorify your name tonight, Lord. Turazineza ko biriko biraba mu kino kibanza, turazineza kubaho kwawe ko kuratsembatsemba hano hantu, turazineza mpemu yera ko ari kumwe natwe. Leko baragabaya. Haleluya. Makurukiza mwicara. Twagiye. Amen. Uri kuratamba, uri kurahinduka. Ntubikore kubikora gusa. Haleluya. Umwami Dawidi yaratambye gushikaho ahinduka akamarama mu bakarongo, ariko isamfute vuga ngo yari yafuta. Haleluya. Kuko yarazi uwo ari karatambira. Rero ntiwiteho mwazananye, ntiwiteho umugabo muri kumwe, baba ntiwiteho umukopine mwazananye, ntiwiteho ikintu na kimwe. Juste wewe vuga ngo ndi imbere y'umwami w'amahoro. Haleluya.
Sangwe na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Tunavugira. Haleluya. Tunakwiririmba ko amaraso ya Kristo Yesu avuga buri munsi hejuru y'ubuzima bwawe. Haleluya. Amashyi y'Imana. Twagiye tuzane. Wakivigelegele kwa Yesu. I'm
Yesu ari iki? Uzogira gute? Hari umugabo atangaje nyarukije mu byakoze n'intumwa kwizera ko atari jewe biva ku mwami, ko atari je ndabishoboye, kuko Yesu utamwishuri, udahishuri uwo Yesu atakwishuri, akwishura biciye mu butumwa bwiza bwiwe. Praise God. Reka uyu mugoroba umuntu ari hano, uri hanze, yumva yoha ubuzima bwiwe Yesu. Tunamika amaso yacu gatoya, turihuta, aduze ikiganza hayi. Uyu mugoroba wateguwe kubwiwe. Ndabona bamwe uduza huri duze ikiganza cyawe. Yesu agukize uno mugoroba, agukize bijya byari bikugoye, agukize bijya utarushoboye, bijya utarushoboye byose abigufashe. Amen, amen, amen. Abari muri staff bafashe kubaraba, abari muri segera bafashe kubaraba. Ndabona abandi hariya, duze ikiganza ubuzima bwawe Yesu na mugoroba. Murashobora kuza mwirukira imbere, imwakire Yesu wiruka, kuko Yesu neza yoza yaratanze rimwe rizima ubuzima bw'Imana bw'isi. Ndabona benshi utakame ati Yesu nifuza kubwiza ubuzima, ati Yesu nifuza ko nakubwiza ubuzima bwawe. Bazane bahure n'umwami Yesu, bazane bahure n'umwami Yesu. Ndabona benshi imba kuri Yesu wiruka agukize. Ibyo twakora byose nabonye abandi hariya babazane, nabonye abandi hariya babazane. Guhindura ikigo nacyo byogufasha, guhindura ngene wimesha nacyo byogufasha. Ikintu cyonyine cyo gufasha ni kwizera ubutumwa bwiza, ukizera ko yabikoze kubera wewe, ukizera igikorwa cya Yesu cyarangiye ku musaraba. Abandi babafashizaho, ndabona abandi bakiza. Pastor Patrick, urashaka kuza ukabafashiriza hanyene bari. Bafashize kwa kwizera umwami Yesu. Ndabona abandi bakiriko baraza mu bahamasi, ikirizo cyaturanze amazoro dusenga twarondera abanyene. Ndabona Yesu uyu mwanya umugoroba bimenyekane ko ari we Mana ku musozi Karumeli. Umve saba abanyene ngene ushobora kuba uri hano urwaye kanseri, urwaye sida, bakubwiye ko idakira, bakubwiye hypertension ko idakira cyangwa ibindi byose. Uyu mugoroba ndagomba kumenye ko Yesu ari muzima. Turiteguriye intahisinzi, ukaba urwaje umuntu muhira, ukaba ari igitangaza baje witeze. Duze ikiganza ahuri iyo ndwara tukiriko twumve. Igihe Yesu yari ku musaraba ntagiye wenyine, yagiye azanye indwara zose imitwaro. Igihe yariko yararwaye kanseri, igihe yariko yarikoreye sida, igihe yariko yarafise ubumuga bwose ku musaraba, kugira ngo wewe bugutabare. Kristo yarazutse uyu munsi, akiri mumva, uwagiye mumva siwe yazutse. Yarabifashe byose abijana mumva, atabisigayo, yabisizeyo. Ubu yarazutse, twicaranye nawe ahantu ho mw'ijuru. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, data, mu izina rya Yesu, kuko abitwemereye uhaze umuntu wese ukwitega kwiza. Ndavuze ngo kanseri niriwe ndanayikankamira iri muri kino kibanza ikire mu izina rya Yesu. Umuntu wo mu muryango wanyu afise indwara kanaka ikire ubunyene mu izina rya Yesu. Ukaba wari ufise amanjina adakira yose akire
mu izina rya Yesu. Receive your healing. Akirugukira kwawe no mugoroba. Yesu yaragupfiriye, araguhambirwa, aranakuzukira. Witekenze no mugoroba. Abantu bariko baradeprima mu ngo kubera abana bataramenyera n'ibiki, basanga abana bararira cyane. Umwami yaratubwiye ko azobakiza abo bantu, azobatabara. Ndavuga ngo amahoro atamenywa n'umuntu wese, atamenywa n'umuntu wari we wese, atembe mu rugo rwawe, atembe muri business yawe, atembe muri career yawe, atembe muri ministry yawe. Mwizina rya Yesu. Yesu. Eliya yavuze muri musika kwa amazi, ariko acabwira Imana yiwe ati uyu munsi nimenyekana ari wewe. Uyu munsi niba wowe ukekeranya ko Yesu ari muzima, ubibonesha amaso ko Yesu ari muzima, ko Yesu ari muzima. Tumuhe impundu nyinshi. Je suis venu étant célibataire parce que c'était l'année de l'intimité 2025. L'Éternel a amené à encore. Et la plus bonne chose, même ma belle-mère m'a accompagné ce soir. Alors lorsque vous allez voir, je danse avec onction, c'est parce que ma femme est là. Niwangaye biteze gutambira Imana. Shaka kuona abantu bateze gutambira Imana. Hallelujah. Chakua, chakua, chakua leo. Na chakua Masia. Shangilia kwa makofi. Hey. Chakua, chakua, chakua leo. Na chagua, na chagua, na chagua.
Imana ibayezagire cyane. Reka nkuko twatangiye dusenga kandi muri umuyobozi udasanzwe, ndashaka kugira ngo dufate umwanya wo gusaba kugira ngo dutahe, sibyo? Duhereze ngaha, sibyo? Ego, reka ndagusabe utekanye gatoya, dushimire Imana ku byakoretse byose. Mana, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye urukundo rwawe, turagushimiye ku byakoretse byose. Ni ku bwawe byakozwe, si ku bw'inkomezi zacu, si ku bw'umuhizi z'umwana w'umuntu n'umwe, ariko byose bihagaze kuri wowe. Ndagushimiye ku bantu uyu munsi papa wahinduriye identite bakaza mu bwami bwawe. Wakoze uhoraho, mwe muyera wakoze. Ndagushimiye ku bintu byose ibyo wakoze n'ibyo papa n'abaza kubona ibitangaza imbere by'ibyo wakoze. Uri Imana yo kwizerwa kandi Imana yo kwizerwa. Ndaheza igihe umwe wese ajya kuva ahantu, uzigame intambuko z'umwe wese, abagiye kuja mu mabisi, abagiye kugenda n'amaguru, abagiye kugenda mu buryo bwose butandukanye. Reka uzigame intambuko zabo. Icubahiro n'inganji bishike ku bibyawe bidashira izajya zituzakoze. Amen. Imana ibahezagire, ugire weekend nziza. Ya, narahezagiwe cyane rwose.